hopola ke itse ge nka thuto ya bobedi lehlakoreng la thuto ya Jesu ka bosebeletsi. Re rata ho ithuta ka seo Jesu a buang ka sona malebana le bosebeletsi. Ha ile mona Jesu a ile a bontsha hore taba e teng eo Jesu a e lwantshang mona ka hara barutwa ba hae ke bofofu. Bofofu boo ke hona ho se bone kapa ho shebela dintho haufi ho bonahalang ho le teng ho barutwa ba hae. Mona o hlile o bontsha kapa o hlile o ruta hore balatedi ba Jesu ba lokela ho nahana esita le ho etsa ka ho fapana hole le ka moo bongata ba lefatshe bo nahanang ka teng. Sena ba se etsa ke tabeng ya hore motho a tsebe hore boholo, motho o thweng moholo ke ya sebeletsang batho ba bang, ke yena ya moholo. O bontshitse hore yena ka sebele sa hae o tlisitswe ke Modimo hore a tle lefatsheng mme a tle ho tla sebeletsa molemong wa ba bangata. Jwale ha re shebe temana ena eo e hlahang ile temana mashome a mane le a metso e mmedi le meraro. Empa Jesu ha ba bileditse ho yena a re ho bona, le a tseba hobane ba nang le lebitso la marena a ditjhaba ba di busa, mme baholo ba bona ba na le puso e thata hodima bona. Jesu karolong ena ke itse o ba bitsetsa ho yena hape ka mora hore a ba bitse ho yena o hlokometse hore ho na le phosetswane hara bona ka maikutlo tabeng ya se tlahatsahala malebana le Jesu ha le Jerusalema. Ka ha leeto leo ba lenkileng ke leeto le yang Jerusalema, Jesu wa hlokomela hore batho bana ha ba utlwisise letho hore na ho tla mo etsahala ka Jesu Kristi ke eng ha tla Jerusalema. Ba bang bana ba bona ho le molemo hore bona ba be ka tsone le tona e mong a be ka tsone le tona e mong a be ka tsone le ditshiari ha ba le Jerusalema moo. Ka mantswe a ba bona Jesu a tlotlong ka borena, mme e re hang ka puso ebe e mong bana e ba matona a hae. Jwale bana ba bang le bona ba le shume le bona ha ba utlwisise taba ena eo bana ba etsang, ba re hantle ho etsahala moo ba babedi ba bona ka ke bomang. Ha e ka nene ba kana ba nne wa taba ya hore mo a dule ka tsole le tona mo dule ka tsole tshehadi ka ho ya ka kopo ya bona, nna taba e re tla re ke Jesu wa bitsetsa ho yena, o ba bontsha tshebo e tlwaelehileng ya lefatshe ka mo lefatshe le shebang ka teng, e leng eo a e bonang ka hara bona, hore batho bana ba sheba ka mokgwa o lefatshe le shebang ka teng. Mokgwa o a etsang ka ona ke mokgwa wa thuto ya hore seo ba se tsebang, batho se ba se tsebang ho qale pele ka ntho e motho ya e tsebang pele o ya nthong ya tibileng, mme Jesu nka ona mokgwa ona o wa thuto ho tloha ho se ba se tsebang ho ya ho se ba sa se tsebeng, hore ho bona le a tseba hobane ba nang le lebitso la marena a ditjhaba ba di busa. Se ba se bolelang mona ke hore ho tlwaelehile hore hlompho e kgolo e iswe ho motho eo ho dumelang hore o jere matla hodima batho ba bang, ho sa tsotelle hore na motho eo matlana wa tshwere ka tsela efeng, kapa motho eno a ka nna a tshwara matla fela ya baneneng ho hang batho ba bang ha ba tsotelle le hore na ba phela jwang, Easter le basebetsi ba ha ba patale hantle kapa ha ba lefe hantle meputso ya bona, ha fela a ena le tjhelete haholo, ona a re ba lefatshe le sheba boetapele ka tshobisi yona eo, mme o na bontsha ho lona ho se ke ha ba jwalo. O re seo le se tsebang se bile se tlwaelehile lefatsheng, mmusong wa lehodimo teng wa Modimo ha se ya lebellwa. Tlwaelo eno e etsahalang lefatsheng le tsebe hore mmusong wa lehodimo ha ya lebellwa ho hang. Ho fapane mmuso wa Modimo sheba ka tsela e fapaneng le tse etsahalang lefatsheng. O mahlong a Modimo
ya moholo kapa e moholo o shejwa ile ya sebeletsang, o shejwa ile ya sebeletsang ba bang. E bang o dutse matleng fela jwale sa sebeletse batho ba bang, ha ana thuso ho hang, bosebeletsi ba ya bona bohlokwa ho hang, ha se e moholo. Empa ya dutseng tulong ya matla jwale a bonahala bile a sebetsa ka matla a sebeletsa batho ba bang. Jwale le lefatsheng o bonwa ile moholo, Israel le hodimo di tiisa taba yana eno hore e fela le moholo. Jesu o ba biletsa ho yena o re le ha ile mona le lefatsheng ho bitswa ha lona le tseba hore ho lokela hore ho bontshe phapang ka mekgwa le mekgwa e tlwaelehileng ya lefatshe, le bone hona le phapang pakeng tsa mekgwa e tlwaelehileng ya lefatshe. Taba ena e tiiswa ke Johane thapelong eo a neng a e rapela e bitswang thapelo ya boprista ho Johane kgaolo ya 17 temana 16 ho ya tsemaneng ya 16 mo a ileng a re 17 mo lawa ha se ba lefatshe jwalo ka ha le nna ke se wa lefatshe. O ba halaletse ka nnete ya hao, lentswe la hao ke nnete. Taba tseo ba di fumana ho Johane kgaolo ya 17 temana 16 ho isa 17. Jesu o supa sebaka sa bona mahodimong hore ba bona e le ditho tsa lehodimo ba le lefatsheng ke mesebetsi ya bona. Jesu go lentswe la modimo le fela le ba kgetha ka nnete ya lona, le fela le ba etsa ba kgethwa le basebetsi ba modimo ba ntse ba le lefatsheng. Thuto ena ya Jesu ka hore e moholo kapa ya moholo ke ya sebeletsang, ho sebeletsa ho hae ho matlafatswa ke lentswe la modimo, mme lentswe leo le halaletsa basebeletsi ba bosebeletsi, bo halaletsa bosebeletsi ba basebeletsi, bo halaletsa bosebeletsi kapa basebeletsi ba halaletsa bosebeletsi. Moya o halalang wa modimo o tiisa thato ya lehodimo lefatsheng ka bosebeletsi bo etswang ke ya sebeletsang. Ho matlafala ho ke hona ho etsa hore boholo ka leihlo la lehodimo ebe boehlaha ho ya sebeletsang. Ha re temane mashobane a metswemene empa ya ratang ho ba moholo hara lona e tla ba mohlanka wa lona, ya ratang ho ba moholo ho lona e tla ba mohlanka wa lona. Seo Jesu mona a se buang mona ke hore ha se phoso hore motho a ka rata hore a be le tabatabelo ga e be moholo, a be moholo mana, a be hodimo mana, ha o phoso tabeng eo. Motho a se ka ikutlwa le molato ha batla jwalo ka mantswe a mang Jesu hore barabane ba zibitia, ha se phoso a bona, ha se phoso a bona, empa phoso e hlahla haiba bokgabane kapa makgabane a hlokomang le bana lo ba mola hodimo ha le siyo bona, ke yona moo mathata e tla ba teng moo. Haiba o ka hopola thuto e nngwe eo ke ileng ka etsa ka nako e fetileng moo ke nang ka re morena Jesu la re motho le ha e kapa mang kapa mang ya rata ho ntatela a ke itele a ipeletse sefapano sa hae mme a ntsha le morao mane me re bala ho mareka kgaolo ya borobedi temana mashwara ra meswemeng imile. Mantswe ana Jesu ane a supa hore ha ile hantle ntle jwale se yereng ke taba ena ya boetapele ho tshwanetse hore ana bua ho barutwa ba hae mmoho le bongata ba neng ba le moo ka pela Jesu. Mantswe a hana nang a bua o na bua ho barutwa ba hae le batho ba neng ba le teng moo ka pela ho yena. Hare motho le ha e ka ba mang kapa mang ona hlile ka taba yeno fela ona hlile a bolela hore boholo bo ka newa motho ofe kapa ofe e mong le mong wa botshwanela, boholo motho e mong le mong wa botshwanela. Mme taba e leng yona ke hona le ntho e etsang qualify
taba e leng kgolo yona mo ke qualification ya boholo e mong le mo ka ba le boemo bo jwalo mme temaneng ena ya 40 a mane le metso e mene taba eo a buang ka yona e mo fang qualification kapa boleng ba hore motho ke mohlanka o ba moholo ke mohlanka o ba moholo ke mohlanka mokgwa o a phethahatsang mohlanka ke bona bo etsang hore a be moholo mme sekgele ke se bua ka taba ena ya mohlanka e le doulos ke o bolela lekgoba mohlanka o moholo ka bohlanka ke tshilo jwalo e moholo mmusong wa modimo ke ya inehelang le ho nka bokgoba ba ho sebeletsa batho ba bang ho sebeletsa modimo isita ho sebeletsa setjhaba sa hae ke re ke inkela mahetleng a hae bokgoba ba ho sebeletsa modimo isita le batho ba hae e moholo ha susumetswe ke thato ya hae ha susumetswe ke thato tsa batho ha susumetswe ke thato tsa batho ba hao e sita le ke metswalle ya hae ha e mo susumetse yena ka sebele sa hae o inkela joko eo ya bohlanka le bosebeletsi Paulus ha bua le Filimoni mane ho bukeng ya Filimoni lengolong ho Filimoni kgaolo ya pele temana ya pele o re nna Paulus moholehua wa Jesu Kristi ke na le Timothea ngwaneso ke ngolla wena Filimoni moratuwa le mosebedisi wa rona o re ke le moholehua o ipolela le lekgoba la Jesu ha bana hape moapostolo Paulus Putheong ya Korinte lengolong la pele kgaolong ya bo temana le tshwentse go beng o re hobane le ha ke le ya sa ruwa ke motho ke sa ruwang ke motho ke ikentse mohlanka wa bohle ke tle ke ruwe ba bangata ha ke le khoba hantle hobane hona le motho ya nkentseng mokgoba empa ke le khoba molemong wa hore ke ruwe batho ba bangata e le hore batho ba bangata ba tla ba tse ho fihlella Jesu Kristi ka lebaka la seo ba se bonang ho nna ka bohlanka bo ke boisang sena se bolela hore mang kapa mang wena moruti wa Yesu le wena mmoledi e se le wena moredi ya nkang bo Kristi a tsebe hore o inkela bosebeletsi mang kapa mang ya go kena bo Kristi a tsebe hore o inkela bosebeletsi o nka bohlanka o nka bokgoba ba hae bo fapana le bokgoba ba bane ba Israele ha bane ba le mane Egipta moo bana ba entse makgoba ke batho ke morena Faro ba entse makgoba a hae ba Kristi bona bosebeletsi ba bona ke bokgoba empa ka boithatelo ke ka lebaka lena Jesu Kristi a re ikarae mang kapa mang ya ntate a ratang ho ntatela a ipelese pele sefapano sa hae mme a ntshale morao o nka bokgoba bona ka boithatelo o nka bokgoba bona ka thabo le ka bolokolohi bohle ho se qobello ya mang kapa mang bosebeletsi ba bona ke bona bo Jesu a reng ke boholo ho ya ka mmuso wa modimo maneso thuto ya Jesu ke yona ena potso ya ka ke go na re ka fela ra ba makgoba bakeng sa bohle na mme ho ka etsa jwang ha ke botse wena moye mohole moyi mo le mona teng na ka fela tabe practical ke ntwe ka etsala hore be makgoba a batho ba bang bakeng sa batho ba bang na sena se Jesu Kristo a reng kereke e ha e tshwantse e sebeletse boemo bo na e hle ke ntwe ka etsala practically na diphutheho tsa Kristo
e ka ba makgoba ka boithatelo e sita le ka boithaopo ba bona metseng le metsaneng ntho ena e ka etsahala metseng le metsaneng mane ho ka sebeletswa batho ke kereke ka ho tswa ba sebeletsa metseng mane e sita le mapatlelong a metse ya rona ho ke ho sebeletsa batho le ho sebeletsa Modimo ka boithaopo ebile ho sa lebellwa moputso kapa hona ho roriswa kereke e tshwanetse ho etswe ka tshebediso ya mofuta ona bothata ba kereke ya matsatsi a jwa ke hore e dieha ho lemoha hore ha ya bitsetswa bosebeletsi ba boyona ha ya buitsetswa ha ya biletswa hore e itshebeletse empa e tshwanetse ho isebeletse ba ka ntle ke seo kereke e bitsitsweng ho sona ba ka ntle ho yona ba tsebe hore Modimo ke mang ba tsebe le hore na o entse batho bakeng sa eng mme e sebetse mosebetsi wa yona re etse mesebetsi e mengata matsatsing ana ntho e bonang ke meralo e metle eo kereke ya matsatsi ka jeno e etsetsa mesebetsi bakeng sa yona ka hara ntlo ya yona ka moo e kopanelang ka teng e sebeletsa ditho tsa yona e sa sebeletse batho ba bang moruti wa Yesu wena mmoledi mmefankgedi wena ya mametseng thuto ya kajeno Modimo o kgethile mono hona teng Modimo o kgethile hore o be mosebeletsi o be minister o be minister we mosebeletsi o be mohlanka setjhabeng sa hae sona sena se ka hara kereke le setjhaba sa hao se ka ntle ho kereke sa mokana Modimo mosebetsi bo ha se borena bosebetsi bona ha se borena empa ke bohlokwa ke bohlanka ho Modimo boholo ba rona bo dutse tabeng na eo hore ebe re bitswa ba baholo taba ena dutse tabeng lefatshe le tla fetoha le tla otloloha le ho ba bangata le ba otlola le tla hlaha ho ntle ka bosebeletsi ka lebaka la tshebetso eo kereke e sebetsa hona mane metseng mane mo le lefatshe le leng mo teng ka bokgoba bo inkileng ya itlapesa ka bona ya bonka mahetleng ya bona mme ha ke dumelle ke nke temana ya ho qetela thuto ya rona ka jeno temana ya 45 hobane le yena mora motho ha a ka tlela ho sebeletswa empa he lo sebeletsa lo nela bophelo ba hae ho ba topollo ya ba bangata mantswe ana Yesu a re a bona nga etsa qaya qetelong ya kgaolo ena ya leshome a tswelelliswa pele dikgaolong tsa kgaolo ya leshome mo ho isa kgaolo ya 15 lo tla bona jwale hona Jesu wa tswelellisa pele jwang ke hona moo Jesu sepheo sa hae e ntse le hore ka sepheo sa ntse le hore a rute ka se bolelwang ke re Jesu thuto ena ha e ruti fela ka polelo ya molomo empa o e bontsha ka bophelo ka thuto ho shwa le ho tsoha Jesu ha ile mo a sa seletswe ke nakwana jwale ho kena Jerusalema moo a ikemisitseng hore ka lefu la hae e tlabe e ba topolo ya bohle ke mo bontshang bokgabane bona hore ho shwa ha hae ho tlisa phetoho ya kgolo wa bangata e sita le gona ba mametseng thuto ena ya Jesu Jesu Kriste ho shwa ha hae ho tlisa phetoho ya kgolo ka lefu la hae re fumana tokolo matleng a sebe le bobe bohle lefu la hae le reka tokolo ya rona lefu la hae le reka pholoho ya rona kapa topoloho ya rona e sita le pholoso ya rona ka boemo ba rona re sesa ka hara matla a sebe le bobe re le batho re sesa hara teng empa ka lefu la Jesu re kgollwa hona teng o re hula teng o re kenya bophelong
bona he ke bona bosebeletsi bo bolelwang le boholo bo bolelwang ka mmuso wa Modimo. Momamedi hange ke qetelle ka se bolelwang ke moapostolo Paulus ho ba Korinto wa Roma kgaolo ya botshelela temana 17 go ya temana 18 mo a re ana ha le tsebe ho ba ha le ipeya bahlanka ba imo ho mo utlwa le bahlanka ba eo le mo utlwa le ha ile ba sebe se isang lefung le ha ile ba ile boikutlo bo isang ho lokeng Modimo o bokwe hobane lona le neng le bahlanka ba sebe jwale le dumetse ka pelo ho ya ka mehlala ya thuto eo le rutilweng. Ke ba Roma kgaolo ya botshelela temana 17 ho isa temana 18 ka nnete ngwaneso ka le kgotsa mogane le wena ena ke thuto ya Jesu ka bosebeletsi le boholo mmuso wa Modimo na ho bolelwa ka ho ya ka moo mareka a bulang ka teng. Ka nnete ke a leboha thuto ena ke thuto ya 75 kopa go kgotso ke le wena ke bone hore ho na le motho a le mong e ileng a etsa subscribe ke kopa hore ka nnete le wena tlo go etsa jwalo go etsa subscribe kgotso ya mogane le wena kgotso.